Sesiynau cefnogi athrawon yn helpu athrawon I bod yn hyderus mewn gwersi technoleg ac yn gan helpu'r plant I datblygu eu sgiliau technoleg. Teimlo'n falch o godi hyder athrawon. The teacher drop-in sessions has made the teachers feel more confident in classes IT. I feel proud that I've been part of this. Rydw i'n teimlo'n hapus rydw I wedi helpu pobl ac maen nhw nawr yn gallu gwneud pethau ar ben eu hunain. When I help other people, it makes me feel proud. Dwi'n mwynhau dysgu pobl yn y gymuned sut I ddefnyddio technoleg a I dysgu nhw sut I datblygu sgiliau. I enjoy helping people in the community to develop their IT skills. Dwi'n mwynhau helpu'r henoed defnyddio technoleg. Dwi'n cofio un diwrnod yn hoffi edrych ar Google Maps yn cofio ble oedd Arwyr byw. Dwi'n hoffi gweld nhw'n cael mwynhau'r allan o'r technoleg. I enjoy helping the elderly, and I remember one man that liked looking at his old home on Google Maps, and I enjoy watching them learning about the technology. Un ffair technoleg nesaf yn mis Chwefror. Come to our next fair in February.